di phurong phar pirong belong ongdung social organization atum Dr. Numal Mumin nami kimi ke kaipon rong mong ve hawar bibia kro rong along BJP asong atum vote kare kamai kapedu BJP asong pen sikari pathara long vote kare kamai kangni Ronga gora hawar sar ke hang bia rong along CPIML atum vote kare kamai kangni Gurkha Bosti mate Nepalia rong along BJP candidate Bida Singh Ingling aphan vote kare kamai kapedu pon Inglong Kiria Klam Hawaramaya Tumpen Patir Piponsi Inglong Kiria Klam Mijung Taria Dongalong KKCA Kimia Saihem Kang Pupon Harlong Sora Mondo di Troxy Chelang Petsi Jengkharu Samson Singh Tia Mirbi Rialong Pam Sande Kata London Kardom Pini Prime Time Thanbang Pini Limalin Timung Pi Non Arjuik Tha Bertang Ton Pen Kedam tangar ni lakha kre troxy LAC BJP candidate aphan vote kare kamai ke patupon ahut BJP candidate Dr. Numal Mumin pen ke jongpon Karbiang long along ke do ongdung social organization mate lo charlia song atum ke amina le phanchot mate paisa phanchot Isia song chingrum pet pen bang pharoar mung ta vepu akoi ki pipon aphuthak pini ongdung organization atum chelangsi dipurong phar pirong bia kumlin along Dr. Numal Mumin ami phi mi kaipon Dr. Mumin inut kabuji JP ka bangpu karbiang longa ki sungalam chinine thangnat munthi thepen lasona lam kaning ke chok chipiglu tas karbiang longa long ke do social organization aphandia chuhang nangji la pen ke bangjiar ni ke lasona lam the ke alam ke let seta ningji jedet nangji kalite karbiang longa long ke do social organization thurpaksi chisong ponji pusi phrang ke karjo hot nang thandu নিজৰ পলিটিক্যাল স্বাৰ্থৰ প্ৰতি যি ধৰণে আমাক ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনক তেখেতে মন্তব্যটো দিছে তেখেতৰ অহা দিনটোত এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট বা স্পীচ যাতে নকয় যদি আহিবলগীয়া দিনটোত তেখেতে দিয়া মন্তব্য যদি উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থা অসম চৰকাৰক আমি শান্তিত বহিব নিদিওঁ আকৌ এবাৰ আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থাৰ আন্দোলন হোৱাটো সম্ভৱ Today, the Karbi Student Association and other allied organizations, we have burned the effigies of Dr. Numal Mumin because of his derogatory statement against the organization of Karbi Anglong. He have mentioned that the Karbi Anglong organizations are valueless, doesn't have value, but we would like to tell him that before he talks about value, he should read the history of Karbi Anglong. The organizations, the student organization as well as other social organizations have played a pivotal role in protecting the custom traditions as well the district of Karbi Anglong. The social organizations have played a very crucial role in protecting Karbi Anglong. He should read about since the inception of the Karbi Anglong district, various social organizations have played a very important role up to these situations. And also he talked about that the social organizations are the organization of Karbi Anglong are dalal. What kind of dalal he is talking about? The organizations of Karbi Anglong are never been a broker or never been a dalal of any political organizations. So he should be very careful that while making such speeches, because it will infuriate us and we will continue doing such kind of demonstration until and unless those people realize their mistake. So that's the reason we are burning the effigies of Dr. Numal Mumin, and we also request him to not to criticize or not to mention not to demean the organization of Karbi Anglong. Organization at pan nitum hanangi pu alangli Dr. Numin laki alangli ke laki incam lo laki lason teklor pen kopisi ko na the kopia ron sikile dambe sini tu man organization pan poisa ke suen la pen members bang kebet bang phawet ko nagi pulo alangli ditum jongjung ULDC song pen tame alangli pan ditum bang so organization do andang la son nagi pu alangli nitum pan tame dia nak hang wek nei nak hang he pode nitum kita ta kroyun e lalo
Dipu Pendebram Kathar 365 News India. Pini ni phaing koraner kebarni socheng dhanta constituency ke parlo rong mongwe bibia kro rong along BJP asong pen kache toidun candidate dorsing rong hanga phan vote kerega mai pedopon bangso maya long aluhia man pen local em kache rong PP an parta ongdung aluhia tum chetongdun la pen bangso maya long em Karbiang Long Autonomous Council kache rong PP kaning jete kanga tengke bibia kro rong along kapre akam ke tangte dolang sita MLA election apike patang pon lapo la pen RCC adolong si kikim ponjia phan bor ipon popota rata thengno lamchak chipikang rong mong pen Dilip Tokbi 365 News India. Pini ni phaing koraner kebar ni lakha kre troxy socheng dhenta constituency ke parlo rongagora sar ke hangbia rongalong CPIML asong atung vote kerega mai kang nipon bangso maya long aluhia man pen khorsing singnar anparta ongdong aluhia tum chitongdun lapen bangso maya long lakha kre ner ke bharakhat MLA kilik jialong CPIML pen kachitoidun candidate Ruby Kumar Phangchu kaninji kanga tengke Kaziranga National Park ke parlo jia puthak che don dunde lapen eco sensitive zone ke parlo jia puthak ta kroi dunde non ke wang ji MLA kilik jong se haidun det pulote assembly along ni siang tong thir thipen karbiak hai akar inai article 244A puthak arsik jit pen chisong dun ji puta ningje pon Nalu tu ka 365 ke lang 365 News India ke lang arada tum phan la pen Karbiang Long arada phan la pen dang rongagora arada tum phan mesen ning theklong thirklong aputhak nang tu lam thi si ni than kang jima 365 News Media Panchurulo Labangso Aputhak non tarik isi jitu second phase Assam Assembly election along nilitum CPIML Liberation Hinpen Longpli Assembly asit along nitum karjap nundu bangso asit Aputhak along pini nilitum Assam along bangke Mohagotbandhon labangso do lapente nilitum phan Sydney KPG alam do isi bangai bihali isi bangai dak 18 hauraga sitame Congress ai hinpen dak nilitu phan nangai pipe labangso Aputhak pensi nilitum longpli tak karjap dundu lasi nilitum longpli along penta jongsi CPIML Liberation candidate ahin pen jongsi haider lo plotangke damtang ningkan thongke rakho Karbiang Long di Mahasawar ratatu bangso 244A mate autonomous state kachesong Aputhak Karbiang Long di Mahasawar rat asyang tong labangso kachesong alam the Aputhak Assam Assembly arlo nilitum labangso asyang tong ponvek siponi lapente ladak Karbiang Long di Mahasawar ratatu dak kadogowe sabista jonogosti do alang litum bangso isi ahomoisa ke do ana alang tum ke ahomoisa ana bang labangso kepajok ponjia phan kache songolo nitum hodai ta aprang si doji lapente dak jasemet pet border area socheng dhanta constituency ke border area non kesari bom tim Karbiang Long tum ladak thangnat kelangpon abe lasi ladak isi sensitive border issue of uthak nilitum arjap thipji lapente labangso border kiserai kom akam nilitum claim ponveki rong mong pen Dilip Tokbi 365 News India. Lakha kre silang per constituency ke parlo sekari pathara long vote kere kamai pedopon bangso maya long BJP pen kiliga long chitoidun Vidya Singh Ingleng chitongdun lapen langper constituency MEC Ramsing Timungta chitongdun lapen pinang anman ke do tumta bangso vote kere kamaya long chitongdun CRDP dun Vidya Singh Ingleng maya long kaning jipon ke non MLA kiliga long langper pen 80% vote long pon jipusi chithan pon lapen ke hailote arunodoita suri ke thompi pon po lapen job card ta paking koi pen inuda bang phia phan voreng pipon po lapen achiklo jon wangta Suriner kebra pharup ti an bai nonglong pon ver po pusi lamchak chipite kang langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India
Pini there ni phain korener kebar ni inglong kiri aklam hawaramaya tumpen patir piponsi inglong kiri aklam mijung taria dongalong KKCA kimia saihem ingkupon bangso maya long KKCA tiripia mai phula pen pongchun bang ramsing ronghang karbiri chu KKCA bidisar lapen ongdung SGB GB kurusar tum chetong dun pini bangso maya long pen karbiaron barim ke kroi mate chorkli chu phejo ajhe karon larpon KKCA kongchun bang pen ke than ke karbiara da tum nona por dhorom amen pen chiputot chipusita bang pedunang ni dhorom ke madua dhorom ta ki mi siklem ponlu la pen chirap chito bang pathe unang jipusi than pon Dipu Pendebram Kathar 365 News India Ni tu ciklo tu dana ni tu dana pansir kebal jom sir kebo kima namu ranga namu thiba namu thengana Omena teramun terana kayo po namu paya namu kima namu ranga namu thiba namu thengana kay bisal jom basal jom mano namu bang sir bang chapa bang Onteo paya jab da bida bani dang de sar bang eru bang sar bang chin sar bang kro sar bang dana bang sar bang inu bang de mena teramun te de ruki tapa kol mes apa klar ki kol bet ante nikron ji de Pini nilitum karbi kuru sar chingro mai chiri pia hin pen inglong kiri hawara mai nangke seng mangsu nangke seng ke nilitum chiklo jonni yon thomang bom bisira da hawara mai seng lo hawara mai seng pen non pini lada na kadu be theglong lo pini rada mai pi chingwai dulo nilitum lada ka cheparai pondo KKCA mede karbi kuru sar chingro mai longri surya long hawara mai keseng ponji aphan non bang suaning kanang bong un an nilitum bo iponji na pen la so lam butha se pini cheparai ponno na pen pini lada kuru sar tum pen karbi chwa kri chu phiyo aron marim tum an pen isi ke cheparai pondo kayar ni bangke dowan mate sega sar arna ma phan ke thokijir lochin lore kibiadi malong si mate ala so sanglo kaya kibiadim sakhi widi kibiadim no se phandar bi kopriti silapso adi malong nona bangke him ki prialo se nong se binang po busi cheparai ponno la penge chedom sar bang pharo surya kurusar me pini chithan chimum bonno la pen isia bangke kurusar aphan kurusar to bang borba dobek nangji borba abe pote kurusar inubera bangke se artilong le pusini tum puji athema kurusar tuma duk dong ong na pen kacheparai thu bangke kurusar to bang horarak enong lelo horalang sia nang po pusini tum cheparai ponno na pen ke karbi karklika phe yo aron along ke koy tum an hala aron atang do anama boron doan panung kukriti seakli bama ho doan panung kukriti lai hai tame chelang no da kason nasino seakli lobote la doan da panung de phansi chuning ripono na ben pinu we ke parai point da do piglang chingwai non si chingwai pon non la ke rada mai pigalilang monon ng samsi rada mai pidui nona bang ke ni tum chethan chimum chipare chiphaleng la samsi tulang asini tum ke bang jilang ani stame karbi kurusar chingro mai long am so se ke claim ke dam nanga chirap nanga chetu dunjia phan karbi kachor kli chupi ora to an phan chuni ring tu nang chirap un tha ke KCA long la pen kisu kiun es tame ni tum thegan la pusilang kon bom lo la pen ke hawara mai tame pinyata hawara mai phu longki gram sa beren sing kiso tum ka chepa du pen si pinila dak la pu am radet ka chetong aron barin la pu am dulang pu ke nili ning arong pi alam no an rong ali toar pi tame an ka no pen ke isi ka churu kang tunga bang ke la lo ana rong along stame pini lada karbiang long Thomas Council mampeng ke thenai CM turam rong ha alang li ning me ning do pe alang li kape thorom na rap kape thorom na rap ni liar jini dun pamela bang ke ni to ma phan tame karbi chor kichu phi thorom ma tame nang rap dun lo ning kang sampe karbiang long Thomas Council CM turam rong hana nang rap dun pensi bang so program dak la non cheklam dire bang ke CM si nang rap dun lo alang li Manja hiti pen kilometer hinian ka helo mile sirkep Gorkha Bosti mate Nipalia rongalong non hejong MLA kili kaphan lakha kre sirkep LAC BJP candidate Bidya Singh Ingleng aphan vote kerek amai pedopon labang so sai ke deng pon amai along MLA Bidya Singh Ingleng chitong dun BJP ke district committee mai phut Hamsing Teron lapen kongchun bang Madhuram lengke tu chitong dun manja Gorkha ratta BJP hen lokam dikwen song lasi BJP aphan vote pipo pasi lamchak chipidun আজি আমাৰ নৰ্মেল গোৰ্খা গাঁৱত
এখনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰচাৰ সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ লামা গাঁও, হাপা গাঁও, চানমাৰী, চুবা গাঁও আৰু নৰ্মেল গোৰ্খা গাঁও সকলো ফালৰ আমাৰ আই মাতৃসকল দাদাসকলে চব উপস্থিত থাকিছিল আৰু আজিৰ এই সভাতে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং দেৱো উপস্থিত আছিল আৰু তেখেতলোকৰ জিলা সমিতিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ছেক্ৰেটাৰী মধুৰাম লেখতেজী লগত আৰু মহিলা মৰ্চাৰ উপ সভানেত্ৰী বাইদেউজনীও উপস্থিত আছিল আৰু এই মৰ্মতে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ঘৰত তেওঁলোকে এবাৰ ভোট কাষ্টিং কৰিব কাৰণ যিহেতু আগত কংগ্ৰেছৰ পিৰিয়ডত যিটো পট্টা বনাইছিল আমাৰ যিটো গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ গাঁৱত এই পট্টাখন বনাই পেলাই আমাৰ গাঁওখন গোটেই নিৰ্দেশ নিচিনা হৈ আছে এতিয়া গতিকে সেইকেইটা বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় জনাম বুলি ভাবিছে ক'লে গতিকে এই বিষয়লৈ তেওঁলোকে সবাই উৎসাহিত হৈছে Manjapen Raja Sanse, 365 News, India. Pini there ni phaing koraner kebarni ni jangkar bianglong jengkha harlong sora rongalong pam sande kata London bangso pam sande kata London lake monduli troxy presbyterian atum monduli plilapen baptist atum monduli ke thom chilang petsi pini bangso pam sande jengkha ru samson singing tiamir birialong talon pon ada porphai ner ke bapor malompen towar suding ar muche jeng ponsi ar namamen posana puhang ponlo lapen porphai ner kebra chiti mapor malom rusamson singing tiamir birialong anpali damsi arna mamen lapen jisu aphan sita me hirjumi chuhang pon lapen bangso katalon ponalong palok bidya ing tipen ser na mamen mate bible sitami porhi ponsi jisu alamo chithan pon lapen harlong sora presbyterian amon dulialong a president Pradip Dera pen sitami prangkya thengnu na pachini dun jengkha pen bidya sing teron 365 news India Jadi pam sande ka talon pon alam the thini phan bon thekin Senior ni lakin litum dak jengkha long joint Christian forum pulo situm dak ka bedin nusan ka peka pekan singum si senior ni litum ningrong pen koson si pam sande talon pulo dak tum Yesus Kristo langli cipi behek pen anong ka thepen Jerusalem kilotar ni lapasana ni si senior ni stami ning rong pen ni si pen kisol te palong rak pen ini langsung monduli kon si tanggung ini ada monduli saksi bagdo baptis monduli kami ke mondolon ke konfession monduli kami Pini abierta la puan sa kangton iglo ajo kimi kardom